biraa kan hamman takka nama tursiisu wayi jira silaa'uu dalagaa akkanaa malee beekumsi biraa hin qabu bar'ani wanni niin ajaa'ibee fixuu dadhabe waanuma tokko duraanuu siin jaaladhe je'een na fuudhe amma akka meeshaa dulloomee akka mi'ee ayaa dhabeetitti mana keessan na cufeeti tan biraatiin wajjiniin utaan eegaan mana isaa seene amata tokko guute amata tokkicha kana keessatti oggaadhana kasasan je'ee magaalatti deemu har'aatu sadee isaaf duba dubbiin tun wahii dhugaadha waa dhugaa miti har'ammoo mana isaati deebi'u isaatu rabbiitu beeka eeka akkamitti deebi'ere nadhoo magaalaa tan akka taatu wallaaltee sun jidduu seene akkamiin manatti deebi'uu danda'e waan danda'e haayyo nadhoon magaalaadha rifeensa isiidhaa ibiddaan gubte tan qinciftaatii fi tan luuccaadhaa gargar nama wallaalchiste uffata isiidhaa gudeedarra muratte hammaan qabu naalaalaa kan jettu fakkaatti dubra gariifaan qaama isaanii babbareedumina oggaan arku ani tan dhalaatuu lubbuun dhaabbadhu daawwadhu naan jetti maalayyaa nama dhiiraati jaarsi kiyyefaan gargar waa filataa miti tan miila lamaan deemtu dhalaa haa taatu malee wayii bira dabra irraa hafeetuu dhufuu isaa rabbi beeka tan dubra babbareedaa magaalaadhaa sun laalaa turte ijji isaa sanitti ani maalin itti fakkaadha eeka haadha isaate ka haadha isa dhalteen itti fakkaadha malee wayiniti isaa naseeha mee waanumaan fakkaadhuun daawwitii tanaan iflaala samaalumaan fakkaadha rifeensi kiyyanarra gudiraawe huccuun kiyya dheerinni isaa miila kiyyarraa hafeen lafa hara hirphii kiyya babbaqaqaan isaa odoo bishaan itti naqanii dibicha tokkoon manquubsu yaayyo way ani duba tanitti deebi'anii mi uffata kiyya kana gaggabaabsee akka nadhoo magaalaa sanitti yoon uffadhe laata anis akka isaanii sunin hin bareda godaannisni sarbaa kiyyarra jiru kun maaliiniin ifirraa dhabamsiisa malee huccuu kiyya kana hunda mureetiin sila jilba kiyyarratti baasee uffadha duuba guyyaa tokko namichi tokko akkin ijee godaannisni sarbaa dhalaatirra jiru ija kiyya singiggoysaa je namni kana dhaga'e akkamitti ittichi deemare haanarraa hafu ammoo haadhatiyya sun rabbiin jannatan geeysin mana duwwaa keessan na dhiifteen na biraa deemte gaafaan xiqqoodhaa ibiddarra kufeetiin gubadhe jedhan nadhoon miilarraan godaannisa qabdu hunda haadha isiidha haa baartu odoo immoo godaannisni hunda jiraachuu baate uffata hammaan qabu kana hunda mummureetiin gaggabaabsee sila akkam oolte ooluu fi ooluu baadhee waa jamalarraa qabda akkuma keetii ammallee goyyoyne achi deemiti tan gaafadhu ani mallaan jetta mee lola kee dhiisiitii intala obboleessi kiyyaatii wal bara haadha teenya haalaaltu je'eeti obboleessi kiyya natti kenneeti qishnaa keeta nurraa dhiise ka intalti obboleessa keeti yoomittu kana guddatte tantanaan qixa dhalee dhaqabsiisuu ni danda'a obboleessa kee ijoolleen ammaa daddaftee guddatti malee intala guddoo iyyaan agartu tun amatuma 16 isaa isiitii bar intala akkasii miti haa mala kaysani ani maaltu daangee mala kaysani mee amma morma kee dhiisiitii achi deemiti waan nyaannu fi waan dhuynu nu barbaadi beelaa fi dadhabbiidhaatu nu jira haa ni nyaata eeggadhu amma akkaan godhu anumaa beeka namichi howwaa akkana godhu wallaalee gunnaa magaalaadhaa fideeti obboleessa kiyyaatu dhalee naan jaa mee har'a mana kana haa bultu yoon ani isi ajjeesu baadhe eegaan mana isaa seene harka isiitii miti oduu isiitillee taniin hin dhageenye har'a maal keessaa baate aafachoo naatu beeku akkaan isii godhu manuma kana haa bultu har'a kunoo nyaadha shaayis dhugaa kunoo nyaadha ati hoon nyaattu taa'e ka wajjiin nyaanna way dalagaa dhabeetiin sii wajjiniin nyaadha rabbiinu sii wajjiniin nan nyaachisiin kayri rabbi nan nyaachisiin sii wajjiniin samaaliif akkana taataa walleenuu shayxaanaatu gurra keetitti waan hin taane sitti hasaasa hoggu takkallee yaada gaarii hin yaaddu hanga nuti dhufna kanallee alawaadaa keessaa waan dudubbattu siin dhageeyaa bar lakkii akkanan tahini rabbiin akka kee kanan jaalatu anuu sitti asin bulchuutii hin dhibamin nama akkam immoo hammana kee bulu bineensi alaatilleen si dheeysa hayya kai mucayyoonu ni deemna way bulu baattu kamiin tahare duuba huunoo karaa ni qaceele beekadhu immoo sa'aa takka achi yoo turte waan si eeggada hayyee beekadhu hayyee bultee beekadhu hammammaa turuun kun maal jechuu dhaga eega lukkuun iyyite baree miti buluusaati ka mee haa barii hunaatu beeka waaniin dalagu anumaa beeka useetumaan ta'a malee ulii ciisus wahin hirriba harkadha amma sa'aa 8 jeeyni kiyya ka'aruu sanaa seenee miti akkanaa mannaa du'aatu naarra jira yoon amma ka'ee iffannisee hoo way maaliifiif kunis gawwooma guddaadha akkana gube kanatti isa guba malee maaliifiif lubbuu tiyya qisaasa haya amma maaliin godha ka'eetii mashaa mana kana keessa jiru hunda caccabsa achi boodatti mana isaa cufeetiin deemaaf afachoo ati afachoo
amma taatu rabbiin naa bere ka'eetiin deema afime firaasha kanaa fi bisxii kanaas maaliifin hin gubne kibriita tokko isaan kaa'esa afi ibiddaan itti qabaa mite koono harmaan kaa'edaanu galgal hogguun isaaniif shaayii taphisu koono ka gubee fi akkanatti haa gubatu waa garaan kiyyana jiidhe akkaan gubadhe kanatti haa gubatu ninis Durayti inta durayti eessa dhayxesaa ulaa cufteeti mana keessaa deemte meeshaa cabseetiin seena malee akkamiin ta'a ajaa'iba meeshaa mana keessa jiru hundaa'u caccabsitee fixxee deemte maaltu gubatee hoo arri kunoo kan maaliiti akkana ka manni kiyya gubachuu malee maaltu hafeef firaasha ibiddatti keeysee mana narratti gubuu geeysee miti meemma maaliin bishaan waraabee ibidda kanaan dhaamsa buqqeelee bishaanii cufa caccabsitee baaldiillee urtee darbite laa tasaanaan kunis uraadha lakke kun duraa bahe mee kanumatti waraabee dhaamsa yaa rabbii kiyya maalumaan sirraa balleeyse niitii hamtuu abaaramtuu tana natti marraatee duraan durseetis osoon an hin barbaadin dirqumaan natti marraatee mana kiyyatti qaceelchitee natti fidde dalagaa qonnaa kaniin biyya biraatti arkadhe akkamin na biraa deemte jettee natti boochee na hambiftee hiriyyoonni kiyya kanneen hogguusan deeman amma makiinaan dachii qotatan ja'an jiruun isaaniitis qaceelteefi ani immoo asittiin gadi galoo ta'ee hafe way bada'ana akkam oolte obbo Fayyisaa maal taate kophaa maaliif dudubbatta dureetiin hin jirtu durummaa isii haadhoorku kunoo meeshaa kiyya caccabsitee hundaa'u raadiyoon asiinii saanaa kitliidha waan tokko osoon hambisin fixxee firaasha kiyyallee ibiddatti keeysee manninuu isaa qabachuu malee humaan hafinii rabbiin na dhaqqabsiise amma dirqitti dhaamsee anaa dhaabbatu ati dhufte akkamitti maal taate ni maraatte ati immoo hin jirtu yoggaasan ani kaaboo shari'aa saniifiin torbaan lamaahuu magaalaa tureetiin kalee galgala dhufe bar hoggaan dhufus intala obboleessa kiyyaa takka fideetiin dhufe intalti kaa hogguu haala isiidhaa agarte mana akkootiyyaa mana kana hin bulu mana akkootiyyaa nageessi jettee eegaa aduun seente booda intala qabee mana haadhateenyaa hoggaan geesse haati tiyyaas halkaniin bineensaa fi alatti deemta mitii bultu malee hin deemtu naan jettee na bulchitee ganamaan ka'ee hoggaan dhufu kunoo manni akka agartuu kana tahee na eega isiin tun maal taate akkana taate wanni akkana gootuuf yogguu maaliifi hinaafaa dhaqa hinaafaa malee dhukkuba biraa qabdi dhukkuba biraa hin qabdu sababa hinaafaa isii kanaaniin kasasameeti warra guddaa intala dubraa qabu dhayxee intalti teeysan dhiirsa kiyya narraa fudhachuuf deemti narraa dhoorkaa jettee arrabsite isaanis kaajaartii tee nurraa dhoorki ja'anii na kasasanii daanyaa na geeysan gaddaafaa isiin torbaan lama guutuu rakkachaa ture hogguun dhufu ammaas kunoo akkanan na gubde aboo ati gaarabbu maatu rakkadhu siin jeeti namichi beekaan tokko duratti waan jeesii himu dhiirsi niitiinsaa hinaaftuufii fi namni manni gannatti dhimmisu tokko je kunis maali namni tokko gaa ala hojjechaa olee galgala galu yoo niitiin isaa tan hinaaftu taate gatii silaa gammaduu qabu mana keessa taa'e hiraariitu isa eeggata akkanumatti namni mannitti dhimmisus yoggaa mana galee silaa hirriba gaarii argachuu qabu manni kun dhiiroonatti dhimmisee waa idanuu akkamiin ta'a jeeti kan yaaduuf hafuura fudhatee silaa galgala mana galee hamma taa'u san hiraariin dabarsa yaaboo akkana je'eetuma usee tan obboleetii fiitiifillee hinaaftu ta ollaa aaliitirraa nama murtu hambiftu ta idda nyaata gaarii dubbii hadhooytu namaaf dhiheessitee ta nama gubdee akka gara nama dhoorkitu dawaan isiidhaa maaliin jea meenatti himi namichi kun hoggaa tana himu dawaa lachuutu yookaan qoricha lachuutu dubbatee jira niitii hinaaftu ifumarraa arihan ta biraa fuudhan mana namatti dhimmisuus ifirraa ajjeeran akkasi kana kaafnaan waan tokkoon yaadadhe siifiin hima jaartiin tiyyatuun bakka takka dhaabbattee laata fayyisaan eenyu wajjiin deeme za'a tanaan eeysa jira jechaadhaa osoo yaadduu waytii uffata isii itti miiccattu dhabde huccuun isii irra qaqooytee moofooyte rifeensi isiitiis baatii takka keessaa guyyaa tokkollee hin filamu kanumaafuu akka dabbasaa hoolaadhaa irratti guduraaweeti deemti maaliif akkana taataa yoon jeen fuulaan sitti hammaadhe
tan miidhaydu barbaaddadho jettee arrabaan natti haati.